Obi a see me them say my worry over. It's wifey time, can I talk to you later? We put implants in a one incubator. Oh yo, blow the whistle, make them know game is over. Yeah, my worry over. Good loving is overload. Yeah. See the goosebumps for my body, oh. She says she love my vibe, no be money, oh. My number one queen and my baby, oh. Urban in you, my worry over. Yeah. Oh, yeah, me cho, my worry over. Yeah. Me see my worry over. Yeah. Sweetie pie, them move forward, my worry over. Although you're pure on you, naturally sweet. I just took you off the market, baby. Come with me. That's it, bro. When you're in baby, come let's see where you do. Oh, you, my worry about. Yeah. Oh, you're me too, my worry about. Yeah. Me see my worry about. Sweetie pie, them move forward to my worry over. I can't bring your family, dear, na miss see me kuku. Although me feel like me moon and yeah, me seek a foot road. Yeah. It's in this one, I'm sorry, baby. Although frame, yeah, me got this, sorry. Yeah, me got this, sorry. Menino go see room on one echo. Yeah. Just on one echo. I don't see on any it's on one echo. Yeah. My worry over. Yeah, my worry over. I put your dance, yes, I'm a worry over. Yeah. Sweetie pie, them move for my worry over. Obi a see me them say my worry over. Ebusiafo me mamu nyina adwo emamu akwaba edeba YƐMMɔ NKƆMMɔ jumedi so. Oh, last week there film ye by a team of present in our social media and am video bia. Me ne mia me friend me sani o mobile be bonkomi. Etwetwe na ene asema ye ka ene say how and why she should be an entrepreneur. Now we are entrepreneur, business entrepreneur. Oh no, ade that be ejuma. I didn't see, and I was say oba would take we be out here. Warrior say would date will be like unya won sanwe juma na unya o side hustle be bekanasem, and I will say we ye juma as a woman. I didn't see ni say intira, and I say oba. We ye ejuma ebusian sana metwa so no meda boafo nyina ase Dr. Shine me producer director baako pe and afa no ma me ne omobetwetwe nkomo ebusian eyemia me papa baako kum chacha prophet baako pe daddy me ma wakwaba mejo so boko de nyame Adom ye da radio ase se bibia boko na me space de unkonya ho Debbie afei na me mic ne ba ebre bia ko bi ma me preach 4 hours egum from manko share o ma me start ya na joto me say wo mi ade no so no wankomia and o se menko and na mayere me ho no chia na to no daye ya preach where you go say ya preach sa preach akon bi ema say fidie no wa mi ya mami o and na me studio 4 hours ya asemo we were doctor no ye me operation akokumi
Yeah. Why mistake here come? Yeah. It's here that Yamia say shine also Mike. Yeah, my crabba. YɛMMɔ NKɔMMɔ I frɛ. Me that's it. Say odi de bia wo mo frɛ. Yeah, asemunye. Me hwɛ watade ye hye ne na basa. I say rapture do a omre. Hey, say from man fa wa na. Me too for any too far. Na to call. Hey, Rakuto wa power ni eboyo. It's for na de ama me yo me da wa say ene na me ko Glow Bank GH Beatrice Papa Beatrice Kakari so be ya ka ho. Okay, on the CEO of Glow Bank GH be me ma kwaba Ede YɛMMɔ NKɔMMɔ ho so ayefen so hey, and then the munya as a on corporate. I say corporate casual. Hey, mbeku you. Yes. Brofo. Hey, as a colors no so a blended very very nice. It be there khaki, was a brownish. One and I did the mobber. You came to conquer. Brofo bagelo. Yo, and I me ba kuminia ba. Hey, slave queen ba kupe say gospel slave queen. Oh, buakra. Better pressure ma okro we. Heavenly twins, our first lady. And ono so ewe yen chain wa ha Americana. It is a and then we ask some for American ebe you. And I don't go sim papa airport. Say dressing say I'm shisha or quite say easy. So Makagana. Ensuro because yeah. Last week you could also be with US or person or be wale. Hey. And I'm catching and say, Opa, running for good. Because you know ban and the and wow baby are brand for good. And we the young fan young pipe. I see. Now running for good because said the young so ya pe wasemono. Enu kwan say sebe edu anadwoa awode wo so ati ase say tema yo bi a nyame suro wo ne mu pa nti no say nyame yi be ma osuro nyame nso ma wo amen any be man so a ne ho ofet say prophet chacha me ne motie me ho nyefe na so ho nyefe Swagon papa. Hey, Swagon papa. Mama me fans. Mama fans ya unyinche. E me ma fans e ya ho ya. Obotena. Yo, ebusia for mama kwa about the YɛMMɔ NKɔMMɔ so. Mo amu wo fie no me kai mo say you live on social media page, especially Facebook at Adom 106.3 FM ko kwa obehu yen live and there we are me guess ne ho aye fe but mo ko a touch of American, dressing near the sophisticated African and they try go social media. Obetimi started the comment aba ema munye nchuma na mo aware. You need to be careful. And you say, mon worry, ma worry nko as a woman. Edian na e was say we ye as a woman because the minim kakra no kra ne say obema o ba na say we ye adwuma be mama some kind of respect because oba no ode wo ho oba no ukoye uti a onka say mamiska nkoto relaxer and I say mamiska nkoto sebi pad. I mean, we yes as a ukra ho dada nti ono kra oba no ofere kakra sebi. Enti akoye two ladies and a gentleman and the mesha see if you come chacha so daddy. Some say ladies first. That be under the men first. Okay. Enti menko. Aye. Medase nyame shroud ma metema na ewrade ma wosoro ahoden nkwatenten na de bia fa beye adwuma no. Na yetiefo nso a ATN ewo Ghana ha ene aburuchile onwa ehwe yen ewo Facebook nyame shira obia na ewrade ma obia ahoden ene nkwatenten muni ho a yenso yeni ho ahofetema medase di wo mu ne se wo yo ba na se be ma ebe walewa na bible se mo wale a mo be ye nipadua baako
Mubi piano as I say it to me ye bako madwen ye bako entiase ye bako bibia ye bako na mobeka bo mobe ye nipadua bako no entumi mase osofukum chacha mesole mekwa adwuma na adwuma no mekwa na meyele temade ose mada meyele temade ose maso air condition maso fine esime so me de me nkwa adwuma na emu mekwa aba a mekọ adwuma ma ba no na bosome sika kakra ye de be ma osofukum chacha no na tema sole ya mekoye miti menya 50 cedis na mama no 50 no de akwa akoye niti ade ya chibiye mu a mekotwi manim na eno so waje 50 cedis 100 cedis no de akotwi nanim na wotwi biem na wase bie na no sabe matade enye ana mempabo anye na eno so wabeji 200 cedis na odeko ewo mu a be 3 days sabi o sabi obo bibi so sabi pad anamboa yeah thank you ya na du ba bia esese ya mankrofo sua de se enema bi owa ya ba radio so aye kan eye program eti esese ye kan Ghana for no ebia ye nyatwom ebi ye ne se sade esese wo kan sam no obi be ka se oye sofo ensem bi owo esese wo kan se nkrofo no won pa de sua se wo sua de ye ya na ye programma esese wo tie nsam no na wo fa bi sabe wo ye obati awade ase okoto pad kra ade so kobisa sabe ukun wo sika panti mpo ena wo pese wo koto a ade se wo bebisa sofukum chacha wo no na wa ba jiska di yedi kan respect kra esese me de man so ate ni atosumi no wo ho efro mentam ni atosumi ensa no bibie ni wo no mo a menum ye ni yebetumi aka yeti abomu a sabe yebetumi ayeda because we ase no benkum dwale nifa na nifa so adwale benkum eti se wo ye oba na se wo te awade ase na ni obema etia enye bibia na maametema esese wo bisa bema no enu ti na esese wo nya bibi kakara na wo ye ana adwuma bi na wo ye na de wo bebisa bema na bema ni mpo anya mawo na wontumi anya mawo no na wankasa adwumaden a wo ye no watumi eye say ye wone man kiti bi ofie mo be wale ye ebebem ana emma ebebem ye wone man kiti bi ho no mo a esese oba e wasade ye se wo na wo ye wontumi nkasa ma wale wo mekoto nchen enchen ni fie eti mi bajiska makoni fie mi bajiska bia na se tam na ubeji mako eni nchinsi kakora no na se tam no menso eni ma emu ode ma me na ne ma enkoyi ba eyade a usopoto me a wo boa me tese me na bibi nkoyie na bibi ni fie a sabe eye 20 cedis kora mpo a wo fa dan na chi a wakoto eye 10 cedis a wo fa dan na chi a wo bomode no wakwa akoto eye sa e ma wade no a wo te ase no eche eye sa emma wo hu furu bema no eye sa emma bema no na ni je wo hu ba sa wanye ne sa na sabe me kobo ponso me bajiska me kokama no me bajiska me koye miti me bajiska me beyese me bajiska bema no ma metema owoska edan mampa sabe oyi amawa ebeye ne ya ena oyi amawo so a sabe sika etise emi o twe a eya eti ye adwuma esoportu fie ye adwuma na fa soportu ukun na wo ye adwuma e de soportu fie na wo ye adwuma esoportu ukun a ema wade no enti ase bam ema anije bam ema odo bam obi adabia wo ye asresere bebre no kora no ohofro da bia wo sere da bia wo de wo basere adenti enkane tete no
ɛna na sabi ɛwɔ awo ba sabi mpredu yasa wo betena wa wo de wo se menye hwe mikun be kwa ba wo betena wa ene wiase no asese ene wiase no a change wo bi se minu ya ba ya sabi wo fra burochira wa ba eburochire oba kwa adwuma be ma kwa adwuma edan ya motem kora no sabi matele meso makwa burochire na bi masuya ne ma yetumi chetua because nipa na yeah what's it nipa ye adwuma apart from nipa na ye no kora no say to me ma say so fukum chacha me no ti aburochire na bosome ya ma me $2,000 na ya ma so 3,000 na ya ma 3,000 na me de me di etua dan any light now they are what they are saying what they are fie yes what saying what they are fie e di bebe to enema e di be hwe wo busua se be ma no so wo busua of course ono so family eti obi o wa burochire bia wo bisana benkum ye na ni fan so na wa ye mucha utility yes of course wonu say me kan we yes no aba menu ama no so wonu say to de bia so okotena wo bi nchen kora wa burochire be ye bosome mi no kwa me ensan ye betwa mo na wo ho ya afono na wo ho ya afono because aburochire asetra na nte se Ghana eto kotena wo bi nchen kora wo ya ha nipa no na me no wa wale na wo de wakoye adwuma na wa de usika na wo sen ne ba debi na me de mi du yetua debi okay cool mzi besa ya ba so me da se mama nko heavenly twins first lady eso Ngomo die jawo mu e jawo mu se de gun chacha kan da tiefo nyina Adom meda obiara ase odo ahofe mame also yedo ase anyway asemra kun chacha kamene ne ya adwin bebre ade ba ko ma hu ni se ha no Ghana for mema no ewu ntem ube hu na eboda ho 34 years 44 years you know obi a on di 50 na wawu ndi a ma hu ni se obema woni buafo no owu ntem pressure na so yeah obema woni oba buafo no owu ntem if it's the last be mitna taxi bi mu a check akra na ye kona o tu America and I'm say me pa cho to bu ase me wo ka asifie na minim ne nti amafa taxi cause dey make no minim ho wa mama kumatu na na wo tu America bebrebe na ye na o kire me say ne ma school ya pam ne ma tu school fees edan kaso che say obrubru ne ma bebregu ho and I'm say me no ya adwen na so no me so me won kwara gufie nti enhwe me nkwa to bu ase and I'm bisan say na me hwe ne nsa na o hyekawa and I'm say na wo yire ewo he and also ne yire de onye adwuma fi so ware ne kura no also before so be ware no na oye adwuma but o ware nu waje adwuma atifie and I'm say what also they say wa ware nti no of say oye housewife and ne parents ne mama housewife nti no o ware no atifie and I'm say unim bibi abrante mama kan no kranchero kanchero yire na we ampa adwuma bi nye bible so ba eyo be ma buafo enti ni buafo no ene dien enkwara yi ko school enti chese enkwara ni ko school a wo ye den wo se ni Nigerian movies o ti e chire fira no pa e kopi ma na ju se ko obe pompo obe fie no kra na to da kra na aduane mpo ebi nsi ho enti se oba is the housewife no say housewife dey medium say wo na obe siesie fie aye nuane na se Nigerian movies se wo hwe de efe ba na ko na de efe ba na ko odo woni be ba ho so na de asan enti egi time what I say take it time enti woni be ba ho so no na de asan enti nanse wo be hu se emema wo mu nyinyi ye ewuwu efise wo mu ni buafo bia wo fie esese wo ba utimi ye adwuma na last me kan say you want to be your own boss what I say and yes afa na akwakoge pad sika na fa na akoye we say ese utimi ye independent obema de kon ba de ho a efe eno de me mpa kire se mema munya atua o eno de muntua ma ye pa but obema de oba de ka bema de ho a eboa ema obema no otumi enyi nche wo de woda fa akun a wo de wudi wonsa hye wodam di famu ukuru obewu agyaw na de ba kwa ya na ma bi ndwen ho ne se
and now Bema you tranquil school fees, or Bema in Ekoba, on we be beer to table, so now would you woody na wonum na wood in artifi. Na se sebi impediasa pressure da Bema you see, a bem when you hypertension because pressure need doso na owu no di wujahwa. Afe wu may omuko school pape. Ebi kura sebe nka ban school no ebi wase kura bi nka wo manonka omunye bi nko. Afe de enyama a wuti fi a wo to no sese wuntimi nto ebi a baabi a wuti bia se wutua edan ka sisi a na sese wutu efiri wo na ebi a wukuro mu na eso kwotena akwakotena because sese a wukuru na kana kucha bibia mu na nso so ba se wo ye wo na wo pe wadwo bi na wo ye na wo so de kakra be fi a be support ukunu a ebe ma wukuru enyi ache ebe ma na nyi ache efi se pressure na ye less wokọ na odi aba ono so kọ na odi aba munyina nkwara school fees mutua modai kaso munyina muntua mom bibia munyina munye mom ebe ma na nyi ache na so china bi no owu no odi wugya ho a wa anye mmobọ enti kakra me so meka no. Oh, thank you. Na den na ya man de mon kasa mu de mu wu a e man no aden na ya de bia mon kasa mu de mu wu a na de bia no be ma wu a example they are okay that be on some na mu wuntem masaya se the one thing is say a man ya shomofra anything that me use our word enti yen wuntem that be naturally I by yen wu na mo hyen koda no nyame boni se mu first sa ni second now okay so pro say ya ka e ma enye adwuma ho asem enti be ba che say so ba ma ni wu a na oba no onye adwuma o ho be kire enti no wo ni do obi atimi wu ba ma ya muta wu gya yentem o te ase yo glow okay I'm chomema obia jobi otie bia me mamajo eda masesa majemre na mutie kakra em say sister penny ni me brother aka bibia dada na so me de kakra bi ebe ka ho na mesha sefia kamia yese emba ye de epobia to yetirim say ye de we are always at the receiving end me de me oba enunti no e wo say obema ena ye bibia ma me ehwe me meka ne se sisi ade eye kakra sisi a wo hwe se ne wiase ko ema bebre asori ejina amuteki the responsibilities of friend saying embema eyefe na so megidi se ebetimi aye bia ka ho if it says still na ebi bo mo ho modern die na so ebi mo nso ada essay efie egu aware bebre ade ya tima e o wiase mu a ya ho kire ohia de enyo erade ema ya bebre ya danya enye easy o enya de pa enye ade ba ko me pese enua ma modwen ho ni se de bia wo spend sika e wo bibi ho dia ene de bia wo se u make sika of course because who spending no say who kai say or say who fail because baby a who you know na so te say who pa hoto e wo fie ahoto and nourish you so any affect bibia sika wo fie e affect bibia and no matter how ukunu odefo obi wa otimi wari obi osimi pesa we housewife na nipa na resign from Najuma kakra na oye inti be ma ni ho ekine edan ne besi mistakes ayamba ni bebre eyeni o see Ghana ha maybe eti any Africa ya wadi o because a developing country inti adi bia we don sabe som bia no hu no senia obeye na ebeko and to say US and Europe are my developed dada my developed dada inti then oko ya mobi we are now developing inti bibia we don sabe som how person will push no and one is any obe package you say kokoni ko sempo kokoni ko se yan hwe yenua ma mu bia mo social media say we grab phone
Now untimi mfa en make iska o social media. Ene na menim. Ubeko social media ko for pictures. Etwa pictures at work keke. No adane ho. What to data I wasting on social media. No abetenase keke. Yenya mamu bitimi dress fine. Just imagine this. Se koko. Any ko say ukoka adwuma sempe obi ase capital. Capital so kura iPhone 13 whatever. Edi asasi o. Enya capital. Mi asosa na asasi na kuta nsem no. 2 plots no mi. Eniema ewo ye ho a ye use ubetimi aton bi. Na what dey capital. O ton say. Obeton. Sikana nka odi koto na de na wan fa nko ye business na sa wo twa ya to ansa wa koto. E bia wanya sa adwen no. Cafe no wanya. Enye late. iPhone. Me konkrofo bebre omo de no na ye care of. Oh, business e here capital. Oh, me here capital. Me wa ukuta double capital o nsem. See, enkrofo da omo mpaso every day. Empaso. Phone keke online and they are making millions of cedis. Yes. Every day. On sorry nko market nko swa. Koko ni ko se packaging no fine. Dress fine send your dress ko social media na fa the fuck offices keke. Breakfast. You can imagine. Opportunities bebre. Youth na bani bebre akwa. Anyhow. Open no simple life. There's no simple. Bebre na mpebre. Bene friend is moboka sad kakra ni say. Ye oni adwuma no. Funa o use no. Wo a wo no. Wo ye adwuma wo ji salary kwa oni sa phone no. Etia obehye, obeto ahye. We are no beka ukuta 13 Pro Max. Designer wear. Exactly. So, sa ho funo. Imagine say wo kunu. No nko na da bia okoba say ya na mama sika nkoto we. Edu ba bi no amfa ma wa den na beba otim. So, inte ade a ha adwen nenso enye late na bia meka se nyankopon de bibia dua obia mu especially am akra de advantage bebre if say any manage you feel any manage fie ukunu ko e chop money kakra to ho da bia oji woni ho eden utimi kra de akreti bibi moto mususu obehu a wa surprising with bibi self worth no sani wo be kra ho e be bu ho nyina aka ho bi adwuma sem ukuna hye wudwa no ahye no e bi mu 10 times on be hye no because atoto ehu hia emema mo ye emotional pa but omo nya ma ye hu omusu when nobody is watching. Wow. Yes. Yen yesugu yeyam. Exactly. Ema su pie. Because who so be ba pe won so paper ni. See say motanya port belly no. Samusugu mo ye. I say won say akanfo aka bibi say be mensu. So enti ade ya na we no e ne ya osungu ne yam. E man so de ya de ebuwe epie. Sa pepe. Nti say ne mema me di kan no. E natural. Natural. Say there be a no no de ma wa. Ho be funo no. Natural and you can't blame them. Be funo no. Nti kakra meka enie. But wonu say ma metema wonu say ye wo be ma bi wo won so a e man no mom na sebe biem ebi hu kwan a won be fa so ne won kun no be kasa na won kun no mate won ne ma bi ase be ma bi wo a ade nti a o ma na yele enye adwuma ne say onje ne yele ndi onje ne yele ndi because obi o wa experience bia o na you afemu ni obi o wa o de me kotogo kwan so aba me kon Nigeria kwan so aba na kwan so no akoye thank you akoye nsem bebre na wakra obi foforo se oba on tonya manembre thank you and I'm say ho yemfa passport nkonti me da se and obi yes say na me ba na msima kotogo aba obetimi ache so obi kura wa yes phone na no medum no thank you to flight mood obi kura kasa me ko China nenso na one ne boyfriend and afu prin e ko China one wakra ni kun ne yamane de odi bi beba
but and I say nyama utumi nka so ko China ba onfa nyama. Thank you. Send your money the odi be ba, but onim de okoye. Eti me money bebre nso ho a. Ade enti a ya na dodo no emma won yele no eye housewife. Me ma wonye adwuma. Wo de me wuska. No your housewife no on market. But unim bibi. No anyway bibi on market. Ena that be China ho. Ebi ana wan ko China ba o kwa agbogbuloshi. Ana so o ko Melcom ana obey uja no ofie o the housewife no kwa weja no ofie wo dem ho. They also them. E wo musa. Ti manenya na e dem fa so beba. E wo musa but won say enne no me mani bebre nso hu won say woni obi nam na say won gini dia. Ya no won gini dia enwa no. Wanya wale na wie. Ena wanya wale na wie. Ene gini di no betu mi aya. Wanya wale na wie no won gini ni no. Enye se be ma no. Obi sanis kase da ebi ama me bibi kakra mfenko de eduma enye so ntumi mfe ma wo obetumi di ama wo ba de edi kan suban bia ya wuyi na di obi start ye dwuma ne nanfofo nyina akoye meema o ka so on ye me business then partners monfa me business there partners na edena moyi that be as France no so oh yeah me business partners what you say adia okay no odwe ho a wonte ase enso say we me business partner menene na mana say menene ye business Sani emano so no emano so enhwe ne ema yie wan hwe sani ema yie e wo se kwan ne so a ebe ye din se bia wo kunkura betumi abo dwetire kase bia mo ska kase bi se fa kwan so me ma fa ko Germany fa ko Holland ko fa ne ema bra ko yese se wo yi subanya enye a etanye dia be ma no da bia o ma wo kafi by a fear na one more cado emwawo but a yawu wama about nesa if you say sabi near maybe a many be a ye any one way tia what they say a yin the dia a may many be a one obi was any mayele the old PB a mayamo Skabi awodi yawo wo peska akoye uti amayama wo pebi akoye se mayama wo pebi akoye se amayama ensese kabema ne ye ne sa tena fie na mahwew but wonje wonni suban bi wo huni yama bi yase de wo aka ne da no ohun sonson a no suro it is all your ba na won pese wo kun so ebebo watena se wo fie na obe your house wife set in a fear ya the suben bia efedi etile bema no ya wo bema bi owa said ya waje ne yilidi en said ya waje oba wone ne tie di no he ma konkonsa ni wo free poase e konkonsa ni wo free bo ne se maame wata o thank you I wo free poase me kanjele ni kum sofukum chacha se osofukum chacha me hu yele wa onji ni da by obi wo hon so a eniyama bi a waya kire be ma one ne tie enokuro bi a wonka su bi a we na di ene niyama bi a wo ye nti no sabe obi fofon efre ne kun e ka nyen se me hu se wo yele woni be ma bi na mo apɛ ebi kura na ye ni na wa suspect o eti e ma no mesra mo yenyi suban ye di na nyefe na be ma ka wo hye fie die sabe eno ye problem da chi bia said ye ma hofe US ekan yi mo se ye ne be wuntem yes say eno de enye radio so pen waka ti na oba bia ni kunti a da well no waye why papers no why someone say ba o me se ye be ko so dey say true say mudi kan komom yeah, and
ewiase abako se mu kora na ewiase nhwehwe mu ne ade kora no emema ewududo ochen ma ende yesa na ewiase nyansafo na hwehwe ne yema ma onwaye suban suban sen emasem debi bema emema wewu ntam nyina kora no dodo na afri onyele no na ema won not yes because say we bema yan asofo isi kora de onwa awade mu problem pa wasase we so ya asofo really yes sofo ma mi huna mane enye sofo ma yan asofo na nkasa really because the adientia asofo de yen say kraman kenipa enye news nipa koka kraman na ye news asoleba enye problem o de be ma sofo brone ne so ofo nyina obi enye problem o de bre sofo sofo ti awade ase na wo bre na wo wu a o de ko hen wo okoka ye de bi kan okoka asam ne tre ete se krasin okoka asam ne dane eti dabi ya sofo ti wa na odwe ho na ewi gu ni mu ono no hwan na boa no on therapist on to minka America for yeah therapist yes because Ghana hano so for nipa thank you Ghana hano yakoye bibi say we ye sofo a tiasa wo de we sabe wunye nipa eti na ya na ye say man of God or ye man and son of God no eba thank you by ye unso ye man ni wosu God no wo ho it was of kum chacha meti we me ye man of God man ni wo ho ena nyame fa ena nyame thank you eti nipa moja so wo thank you eti matumi afom matumi akasa ama mistake o say nkofo nimen aya no mo fear no ya no me ka say tama wo ma ye no na matu eti wadwa iso ena ye kan na ya me ko kan say bi say guy bi kofa o baby naija ogbo no tagom a ogbo ne pan akwa bi fra ya sofo mu na we wa ye sofo ana so you see ka sofo de on pese wo kan sa asem no sofo nso ye nipa sofo kora ye kire wadiem ekensem akese but we your sofo na aba radio etiene wo de program aye ni say ene de wo unu aba kuma mama zimbi ayi me say o say nke no sa program na sofo koso obo asofo ne ma aware mu nsem enkofo be ye won ba me eye no akokwa me na sofo mu ni feeling sofo kum chacha me wo na ye akokwa me de obeka no say sofo no mfiri nyame na me firi wakonta so ade ase ba ye wa sofo bi wo wa opa akofre Assemblies of God sofo Pentecost sofo say o metena ha ana womra akuma so meka wade asem non kensem ye deep krofo betwa na ma ade achi Sunday ya wanhwe kodo ntumi nkwa asole ba ye no no on say aye wuradu adwuma ache osofo kum chacha ma ye wuradu adwuma ache ma ye social media adwuma ache eti meno sabe de wo beka bi Adom man me ka say we de me de form tew pacho me ka say una say kora we social media so ne ade a obi sheda ekope mi picture e na okope na jegezi picture e na ode batu baby na o ma caption e huhu yese me sabe wo fa che me sabe biem obi say ma rig na jegezi ma ri ne so a awi ni be ma e na manum nso aguso e na yese na jegezi aka maso e na maso ate ena me da koma ewo yase me da koma ewo Ridge Hospital ebi nso se me da kolebu ebi nso se me da 37 Sunday me da se meti we yare maso so ba ko na me se meti we maso kama ewo bra Sunday kora me ya sole me wi asole na me pon ya pe enwumre be ye 8:30 na me wo UTV me ye live program wo UTV nti afie ba ne se dama me wo UTV me ye live program no yes wo kolebu yes me da kolebu ye do for to hospital thank you say me wo live TV so no na kwabra ne
wabɔ mmɔden so camera si n'anim social media ska kakra wo benya wɔde sɔfo kum kyaacha wɔn sɛ me wotɔn me a yɛbɛtɔ ɛna wotɔn me a yɛtɔ etu wabɔ mmɔden ɛna ɔde caption abɛtɔ ɛna wɔn sɛ wokɔ YouTube ni Facebook ni adeɛ nso a caption ne na ɛmɛ nkorɔfoɔ hwɛ so kum kyaacha na ɔmbɛkɔ akɔhwɛ kum kyaacha na wa mani huhu caption me see ebisa maso korate kum kyaacha bites yes Emma moje to me. Thank you. Enso she. Me naije kura me hu no kura me pa me hu. So, eti no ensame wo kurom wado. Sa wo ye sofo na wo ni akukuduro na wo nye dynamic na ti se yan ya kasa radio so acha mo fran ya yetumi ba. Sensem bi se ya ebo nipa ewo awadiem ebo nipa ewo fie ebo nipa ewo abusuye mo no. Maame tema untumi meka bi da okay Ghana fo ni betu onwano esi wo so ebe nyame nipa mua sofo mua ene se wo say me ba ye ba bia me fura me ba na kom de me pa ena me fa ba bi na ja restaurant bi na me so me kope bibi kakredi fufuo oh me ye kura ja ba bia fufuo we me yi me coat yi se de me yi ya na me de se me kemu na ma gi me space akwa bi beto me wono ma oi kumuchacha na wajina mo sano edi ane no kura mantumi ani wie ena me sole sa o kan sano obi oti wo bia be hwe me keze kumuchacha da onwenam o widua ne bo kami do ona matase bo ena sa de o kasa so tumu se ye wi fo kasa ni bi on se wi fo kasa mo twen Kumuchacha na wabeje na mo na wo wi ne sano safo wo kwa ye jami bibi o na yenso ye de be wi na mo ni bi so mama sika me yi be ye 50 cedi amede to aduan na wa ma maje esi wo osofo aya critical ya na mi godi eti edio na asuwo na weja ho maja wo wo yes am wo mo edidi nyina wo bia tension ana ne kasa ne so nye brewo eye fufu fufu so me take away thank you ne kasa ne ye wi fo de ye ni bia da kumu chacha wa be sha na wo we na mo sa no eti se wabɔ me ka 50 cedi enya hwe na me be se baby amam say I go back to entrepreneurship no yenya a lot of messages and so ewa ha then they go for share power kai so obetimi call live ewa your Facebook page at Adom 106.3 FM. Van Brown say good evening your friend me Van Brown me share live from Amasaman. Hey Van Brown I say I want to marry you and e be hwan enya me mo. Hey, now what Mary May I say greetings to Obia Meshamo live from USA. Sammy Tech Play or say good evening. Auntie Tima Mohon so IFA. Eric could you say nice show. Meshamo live from Akosombo. Na Benjamin Wegman say or share live from Holland. And then the uncle for share Panana Banasco Joseph or say your friend Banasco no share from Asin Sibinso. Meaning some aboni Sibinso. Or say David or say Tima, I'm in tune and my greetings to Prophet Kumchacha. Me pe topic ne pa me doniye. Isaac Chumesi was say me share my life all the way from Israel, Tel Aviv. Or say greetings every Israel etumuni na nyame and bless mu home. No bless your homeland Ghana. Na program way the number 1. Keep it up. Oh, thank you. Gladys Nightet, I say good evening. Na and that top in the dopa meet Siemo live inside Teshi Nungwa. Mary say Mary Amayo from US was a true talk. And ma I was here ye Jumania de boy you kununom. Sapon Prince I said my happy new month. Nyamin boao pan unshra munina away from Piaga from Achim
asafo na amwenin Benjamin osi great show Pastor Kumchacha Prophet Kumchacha michia wenumbre Ebenezer Ocho osi good evening Kumkum me hwe mo live from Nungwa enko fo hwe pa Ernest K Bempo say discussion ne de amase say madwea ensiso ma ode me pause wa ha me wish you all the best. Hey okay Rati Bill say osi Kumchacha kache na na say won bie ejuma emfa maye nana ben anado osi men kan chiro na enye se osi asori ni de emfa ejuma mbrent yo yate kache na na se pacho wate in answer na mekono hey obi chef from Iraq. Hey, I critical. Ne kwan wa. E kwani mu wa nana ke ya wa. Also here live from Iraq. Nyami insure just say krobi wa oti ara say. Now we am crash. Me ba one round na fe me be phone lines no. Mama nko yeah, so we produce this survival. May call a heavenly twins. So, mommy, US 48 for more share yen. Na, first of all, ebia oba bi tie ni kunu so mani nye juma. Ebia oba no desire say opeso ye juma. But the husband say no. Babe, me mpese obeye ejuma onu so ni kunu kro ya ukobuse ni ska o se na de bia na otike ka obeye de bia na se mi wa wo se mema mi nye ejuma wo se won krofo bi sa ho ene wo mo so o mo ye lazy o mo mpese ombe ba we de o will power no se opese oye ebi kra na oye ejuma ne dadansa na ni kunu be hia no se o babe tinefie na hwe nkra no afede wa tinefie be liability ama ni kunu no okan wa ni kun say oni sika mi wa wo se mema mi nye ejuma so oba bi sa no edie na wo se wo ye oba bi o ti sa no ye me meka ne say no matter what kona kope wa ejuma bi ye because obema no ono an no sie se ma enye ejuma enti so obema na wo se ma enye ejuma ne de ene na esa no pa bia wotimi yi sika bi tu ho a bibia hia wa wo be yi bi afiri mo nya fe kura na wo kwa akobisa no but obema was menye adwuma tenafie na afa se wonye bibi na akọ ne nche na ose afa de matikwa paya ene na emra so sesa oba no eso kopa adwuma bi ye efise wutifie na wonko adwuma no hu ya ye wukunu ehi ono ana se tenafie o ene onim ni reason se ne pro eka ye o se obema bi wo ho a enam suban bi a oba bi yi na dinti ebi on person ne yiri be adwuma it could be so ono so person obi ahun say hey me dey I'm making money na person me yiri etina fie ye housewife na eti manim what I say but say we so ba ntina fie dia ene na so ultimate take responsibilities na so ultimate make sure say oba no bibia wo hia no ne nsa beka eto da ya na ma bebre chiti because emema na omote sa no wo se ma onye adwuma ho enti otifie so won provide e na wo pese sa wo ba no nye e ma bebre chiti no e fa dodo na ye sikasem nti what I say enti se wo be ko chiti na wani magu ase de ene odo sori ne kopa adwuma bi ye se tomatoes kura na akoton a wo benye wo sika na wo de aye de obeye obema sa no hey o tete ne ho a wani be ba ho so kura no no akware foforo ana wagya wo ho kura akọ because ono ano wa tired of you enti oba wote sa no sori kopa adwuma bi ye na wukunu amfa efu ane nkahye anhye wo fie ho okay odo me say my sister kanina but kaka me de be kan won say me fan from communication okay ya ware ya ho number ko me ya wo yere o se pese me ye adwuma na ne me hia bia o de be ma me me so me sha anka ma ho den ebe boa ya anka dia asomdwe emmomu bebe fie ebi a 3 months kwa na wutumi ye wuti so ebi anka wo de ho na wukuta usika ka every man bia bia obesisa hairstyle ba wukunu no kwa obisa na on farm ono akura beka se oti mo bon no akofa oba afoforo meanwhile he's not providing for you ya asemo ti ma me say me ya one person say me ka say me pese me dwene say me pese me ye wi na wo ka so me ndi say e wo say we ya me expect so be ma me reason okay yen kasa yen kan wasem me pese me ti wase ni ntia pese me ye adwuma uwia me su tie me
na menche oni entia e wose me ye adwuma if it's mean to me sorry prekope enka so me koye o se ma menye so me koye atema so beka say me disrespect you enti asie asetena ban ye ne ye yerenom ene ye kununum eti wo fie afen so meka sisi dua say emmema bimo enye supportive emmema bimo enye supportive ne yere akone ni ebone homoden ekoba empono so obe appreciate no and I obe show interest in whatever I ekoso ne yere adwuma mu no onye inti ma bebre na so eni at eni ma bi wa ho natural nkofun sore keke enye bibia keke se support no se sikasemu anaden enye sikasemu bisami asem odo adwuma muti adwuma net sen ekosen obi okra enyo no normal capital no one wa brown enso mbisa wasem emfa ne ho enso se sika kro na nso etimi ye bibi ofie se sika kro na behwem kra na eno kra na ehwe fie nti ma bebre na I've spoken to a lot of people, a lot of women, any experiences. What I say, I know what I'm talking about. And my baby now are going through this. What me, I go out of the way, trying to make something. Ni kunum bisana sem. Bisana sem. Said then eko, ewa jumenum. Onye interested. And fun. And so you, 50 or expect to say ube 50. How does that work? If you are married to me or I'm married to you, we are one. Into communication gap na ewo fie. Into ne nyina intimity and what say we ni we na ye vision. We ni we na betimi aboa aware na into ne we we mimi nye we. E dia men pa na bema abanisa. Into honin so I say ye hwe ni ye. Se na papa kan man bebre yes animal trust and a fear. Me mani bebre stress on be mama yere no makọ kwan so na niema na so me gidi said nyina no me bisa me ho say asetena ben ene yatim e wa aware no bia woni role so play ni say oba say we submissive ubu kunu oba ma bia per respect and niema flow so ubu oba ma and flow automatically. Same way Obama's only role to love the wife. Sending your message fi yen channel. Inti why the no play ni ye. Inti na create that gap. Be BSU our mbia our source. Let's deal with the source. A then ama banisa saying that yenti sa na yenkona. Okay, me need trust ma as me mi jidi se me ma oska ba ko yesi nti enkwa saa nindi aware ni nya ana ndi abusua ni nya na tena fie saa minim pa se nka wutimi koya nke beboa yentena se yenkasa enti ase anya adwuma ubetimi a conclude Mama tema yes so what do me so mama fa bi nka ho na bi we no unse medican can be say ewiase ankasa asesre bebre kura no etie no nyam so yes eno ne Africa nyina program Africa nyina ye program ay asesre enti da bia sebe abrofo kura de ye de enkoa because unim say on be hye mra bia mamo emra no enya de amono mo pe but mo anya ntoma mo be sere wonwa yemfi mu di Africa say ye problem pa ye asere nipa bia wo sera na wate wonum nyam wote so mame so me mfimfiri ni say mra and divert me kakra ye wo oba bi wo wa mame tema utumi hia no kora sa wode no pese mo hyehya awade onwale no wose ne pedana
ade che a ode ne ka yes wo se ne peda na ade che a ode ne ka wotumi so oba bi pe afa na bi a wonne ne be sesa awade se mu be wura awade mu ade che na wafrɛ so fukum chacha ni ana na waje so ane osofo metumi ne wedding komo o se kasa osofo na memenda ebe me ma menua bi ewu pese me kwa yi enti mommo me kakrai eti me pacho na wo ma menua na me ku no dabio yes ya wade bi o wa ma hye edwuma no order that wo do ho ba ya na we bi ya wade bi o wa brofo we mo kan say mo hwe me de brofo we ayi o de ma men konitwi na it said unprofessional unprofessional impromptu there be obi a o de ye mfa brofo ne nto obi a wa ye den o de ma me o de ma bi obi a onye den I saw unrespecting ho wo mu ne ho so o de eni brofo ye nko mashia on se mashia wona ebi kura na uncultured medase thank you umune ho medase mishia wo no mepewo eya wade eye step afi na matu 9 baako a meba na wochi kura nuye na wafrew o hye edwuma safo metumi ni wedding komo adan ya mi fridge asai na me pacho mi siesie fridge o say to foforo da bi o sa wo ye adwuma se oba no sa wo ye adwuma obeba ne mi wo mi bibi wo hia be ma e ma na wo che be ma fe no no obesesa awade a wo pese mu steady mo ho na wo mewale okra na wo twepe ka wo ye adwuma oba to wade ama be ma ne hu se wo independent na wo ye independent ana wo ye CPP thank you CPP ni say CPP will be our tenor. Independent. Yes. So, by way there, oba no nye adwuma. And I was solely aside the menu about who of a kai. What da ashe Nigeria the bed ashe Ghana the bed Netflix nya nyina wo hwe bi wonye adwuma eti wo hia saa ne ma ne ka wo me ema ne bebre awale ye kora eteko wonim se ma metema me hia sister bi wo mo kaso akwan ne so na me wo inside the wall thank you mato drink bi a me nom ana wo hu me ape oh so fukum cha cha say na me say you so fu drink yi de ma kono ana me say koyi bi keke no dabi akofa basket answer me so me prem ayeko what does niema gumu mabe ana me bisa say sister what dey kwan o say so for so say me nkoyi ya na watua ana me say sister we kurase ni me catch them straight we kurase ni drink na wo no me no so what you say nkakofa ba ko wo sia wo ba bi nesene emani binya adwuma munya adwuma fa wonsa ye adwuma den na nya wo sika thank you na bibi na wo dia wo ni obi an ama be makora respect o woni mema ya no mo ye me mobbo pa e wo wiase oba a wudi suja woni kuru wonye adwuma be ma bia be fa wo owo ne yire wa be han dan ama wotimu wa hyehye nyema bibia wo dan ni mu wo sori a wonye adwuma nti no obi kunu no oba no a kire se tena ase sorry sorry ena woti obema yi oti edan mu enam so obema ya ha dan ya ma wunti no wo hye wo so wono na toduane ma wudi nti o hye wo so wo ma wumpie wo ma wonko baabia wono a wo ne yiri o na so so wagye wo boso oba go kaya wa wo nswa wo mo bi so na wo oba wote se won sori ko pagma bi nye na wodi obi kunu achi wa ha da ma na de an ye metan wo mukura ne se me dear my men wa ha da ma wa toka am odo word how adwen papa because all si wo kwan wo adwuma yem wa ware ho kwan wo wa ware ho o si wo kwan wo bibia ho nti wani beba ho so no
na wababrewa na bibia aye too late enti so wo baby na wutie me ne obema bia han dan ma wutimu wonye adwuma o hwew o wone yire o moawo wo prawo kokope dwuma bi ye ko han wo dan di wusuja na osuja ni bia nyawa ware enti wo ba na wutie me na wo sa situation ni bia fa kwa dwendwen mu say yese ewo me ne ewo ye no enye baako ensunsu ye wom edi won se tembia no se wan kasa wo ye bibi na o bag mu sika wom na wan kasa wo save wo baby na ne ma koyi a won tai kura nhia be menye asresere because asresere bebre no eno kura na di problem eni nyinsen eni ne ma bi ensese de ba eba asresere nso de di ninsen ba na wasre miska enye fie na abeba abeje wasre miska wo peska kwa yie o se momo mekacho be ma wo ye wiki de no beka to se woni bi woni phone so brafie small house boy no nko ai na so man woni hia wa na me hia me mema so a so bete oka be ma mfa de enche kwa ye mema me ye be ma eti ma me kasa ti se be ma edi bibia ma oba mako edem mako pe na enye sa mako na enye dodo na de bibi mema opeso onya so mfa so yes so wo peska kwa yi wo bi sa me 500 ebi kura na ebi wo me phone so na ma dream sister me send ya ma ni okwe sebe kwase ya bi na ekọ yusu kwa eti ane say 500 de no ebi wo me phone so a me mfa ma wo brafie ne bra beje oba fie a 500 de no be ma on fa se sika na nya kwa da saje 500 ne free ni dem kokwa na de wo kwa hia so what's in the car it is any man etumi di problem ba etumi di nyinsen ba say wo ton thank you etumi di nyinsen ba etumi di yade ye kora ba because ebi anipa no kora wusia na na nko an say ebi o wa yade ade chi akwaje 500 no wada wade yade na ma ye wadu obenya wa wode akwa yie o ebi mpa 500 and 1000 no one in 2 days one ko hotel say nipa no kora bi obo dam kora na etikoye na wotwe mai the kunchacha wode wo yako deep no me ko deep say yes no yako deep woni mu ne ma mani bi hia yes nya ne ma nyina na eyi ko wura ma obomofo eko ewura ma ohu a obeke ne mani bi hia no sa wo ye adwuma me nua ba sa ne ma we entanto mpo enye sa entai thank you ento me kansa because wo ye adwuma nyame adom wo sole wo bi sole 430 ne wadu kantamanto me ma me aboka papa aboka nyame hira no wo bi sole be 5 o'clock ne wadu circle ne wadu mokola yo ba ko ye adwuma den wo hia wo ba bi a ne ba hye na chi ensuo so no ye adwuma den onko baba ni nem ti so obi ye na wo okulebu emma be ma obeyi adwuma den na de mfa so papa abre no but mo nam wa mo de mo mpa adwuma na wo de wo se onya adwuma na de bia wo be pe wo be ma ho no me se wo so fukum chacha me ye be ma ye ncha de ye free akwa ya be cha de ebusia nti se be ma bi chawade a hwe ne ye careful o is no free lunch o ne ma me ba no se o mo ncha de ye kwa uni be ma bi a genuinely ebi wo ho on se me kan me se ebi wo ho bebre me kan ye me se me ma ni bebre betumi a chawade ye free obu no pe wasem keke nye se bi abone so just like you ma chemu mi no papa fo no enoso okay papa fo ne wo ho akaida fo ne doso okay ba no kra ma mimi sa wo obemba no obeche wo oba ade no snase na dwi hu mienu adien kra nti no o cheche wade what I say
Eso dance dream hu mienu. Your destiny helpers. That's right. Aha, your destiny helper. Obi anyame afa no so. Yes. Ope wasem. And when them back. Erade my destiny helpers nimbra o. Amen. Abeye got o se me hwa my life from Nkranza Bunu East. Me pe kum chacha asempa. Ajoa feneye o se me hwa my life from Bronx, New York. Good show. Me chia mu nyina. Nkofo hwe ye ne pa. James Taekwe so good evening Tima. Me hwa my life from East Legon Accra. Nyame bless mu nyina with the good work amoye. Grace Ochim Ositima, I like your program. Na greetings to Obia. Osei Sapon, Osikum, you too fine. From Italy, Reggio Emilia. Kum. Bema also you too fine. Wow. You too fine, you too Who I fine. fell. Aye. Eja woman, ink inside. James Taekwesi, also good evening, Tima. Me share our live from East Legon. Regards to me, mama, Auntie Grace, our work robo Odumase. Theophilus was say or share live from London. Joel Ernest was say Joel Ernest me no me share my live from Qatar. Na medo prophet pa. Kwejoeje or say my wife a housewife, but Oye niama mpochi ni ememe ye no ohwe enkola for Tima enye easy we bema we appreciate na yire yes because ye on bema bi wo no asija because enkoyi do oso ena ne yire ni fia hwe wo hwe enkwa mama enye adwuma keto o ye enko leave o Hard work. no break o No. omo ko mu ye adwuma kra chen ye adwuma office enye easy na wo do baja teachers kra hwe Easy. it's not easy. It's a whole job on its own. Yenko break. When you say work, say me co leave. Never. Great show. Me share my live from Qatar, Doha. Me din Ernest Menu. Anita say me yiri epe program we pa. Oh yeah, that say. Or say suppose say am papa and baby you ungrateful. Bibia odi be mani bia no. On appreciate it. Also no ye papa mo oba de oba kan say wanye hwe. Ya uncle say good evening. Now say emba bebre. Aya wari omo betumi akwakofa be ma foforo de a. I wo the same house there. Any try you say good evening. If a married woman want to go for another man even in the same house with the husband, she will do it. They know how to play that game. It's a matter of trust. Okay. And then no person chen say so ba ka say efie na oni ni team kra no obekwa kofa be ma fofora obeye enye ne obeka say o ma ne nkoye adwuma decision and trust and Edwin emi say say great show, great program, thank you so much. Ebusia mi be phone lines akaka krebi 03022165661 and 03022165662. Mon frère na YƐMMɔ NKƆMMɔ ebusia YɛMMɔ NKɔMMɔ na masugusi make I say we live on Adom 106.3 FM and we on Facebook page ye who say mo hwɛ mo de mo messages abidja. Hello Hey Evo Tima nyamishira eya na uchia prophet kumchacha brother kumchacha Evo who can say what the tuminia sit over ma for play Mayday what the tuminia sit say over ma for play minia sit dasu Mate ya from off na yen kasa why mate medase Tima ende asema mudi atena fi me e for de minia si agi hu papa na mi Tima adi ba kwa mi hu se be ma bia adi obeka say ni kun man yiri nya aduma no wo bebre nu enye se bia odo eya osuro se o se chifu mu ka baby se o si tita mini bia suro ya da o se buka na ababi na muka no eya kum chacha unka sa abenu mami o si etwitwa mene bia suro ayanda eya be mani bebre most no mu ye sa se o man yiri nya aduma no sabi bebre ebinum omo fan crofo yiri no anti so onu so ofu se ni yiri kwa boti a
saa pepepe no bi so bɛyɛ nanso ɛnɛ ayɛ trasi ɛwɔ Ghana sɛ woyɛ ɔbaa na wo trasi na ɔbɛrima ka sɛ nya adwuma na ɔdɔ wo di a na wo ɔbaa ko no ɛsɛ wo nkasa because brabɔ no ayɛ din ɛnti sɛ wobɛtena se na wode wo ni ase bɛtena se ɔbɛrima so di a ɛsɛ wo nkasa tima wo ne nyame nya adwuma kumkya meda se wo ne nyame ntina. Hello tima. Yes dear, good evening. Mitia mo na wo studio. Yeah, Joso. Mitia Prophet Kunchacha. Obedu wo ha. Wo hye ni dwa koko credit so bu mo hye ni dwa ko baboka. Je bi obehye no baboka nke so ba no be ni dey. Cheo. Enti asemo. Wo hye ni dwa obeboka adenti na obeboka. Obedu ha me si je bia koko credit so bu kura wo hye ni dwa obeboka. Ela me si die enti na woboka. Many be in my head. So onim sike kra ni ade. I see. It's all about the day. And they come chacha matwa mam yes so ba no be ne de. Pacho manti question no o si wo ba bi wo ho a kukukura obeboka na wona mete o hye ni dwa bi a oboka okay nti no sa wo ba no be ne de. Esese wona ne tenase na mudi nkomo e bia na opa atoto on say your baby or wa wonam kurum anaso baby or wa ofiri ha akra e kokuma so te kema onya bie grass na hey ankache hey banfo be se che hey yogurt che flageje what the che sa na wadu yenkokoro obeta ta che ndi no on grass na no che o ta me this hello good evening Odo. Yapa diakum chacha kan meni aje pa na de tno se oba bia so a enda be ma ni yiska ma na otra be ma yini yiska ma na de bia me da so one day no kwa be tna sa tin no that way so you could do no anga said no ko yo yada wase emrena na eso no me fa final call. Hello. Good evening. Hello. Kasa mitio. I FM Mofa, my favorite station. The fraud de umofia. Mofa. Mefa o kasa yeti. Mefa mitio. We are back. Don't want to say, "May you Juma?" Oh, bad day. Oh, dear. Edio, in the Umofiampa. Hello. Hello, good evening. Good evening, my final caller, Mitio. There's no free lunch anywhere on this earth. There's nothing like free, especially for men. Even to listen to a man convincing you must pay attention, so you are paying for the listening. There may be a better say, maybe I was roasting you be fanachi into a man in your woman or oye. That is when you give her the chance to fawachi. Because only the BI notice, she can walk out and say because they were but 1 hour when you is away. But if the person is busy, man like you are, also an upper fiver. You have in mind, say, so do multimedia, but so you have so much doing. And then maybe ask them how, apart from your husband, if you are married. But if you are home, free, left, right, center. So when I see them, maybe I can say, oh, money in your demand. So I be man, you hear me more because you open them for all sort of, for a better, what of better language, all sort of things. You talk what can you come on what can you thank you so much. I can have 5 minutes into your budget final words. Nafi, yeah, sorry. So
Kwesi Edwasi, good evening. Me share my live from Achim Osem. Osem topic we di nyami share mo pass mo di aba. Akwa Solomon, Osem pacho tima me hwehwe ejuma. Esan se me yire ena ye bibia e wo fie. Me sorry cry ya na me feri mpo se me kofi. I'm so sad. Akwa Solomon, kumchacha say owiya friend obeja ne number. Ti meje me final words, mami. Final words. Okay, so anyumre anywhere you come say your bar na wenye juma be your own boss ko pay juma ye. Heavenly Twins, check me out on Facebook, Heavenly Twins, Twitter, Heavenly Twins, Instagram _Heavenly Twins _ and and YouTube, Heavenly Twins. Thank you. And I must say some way to say, sweetie, glow. Okay. Finally ne meka say ejuma na yedin emba wo hwe awo mu ene bibia mu homekeeping enye juma kitwa senka ne papa mu pa dia anka wo senka yeda nanso sene ewiase kono economic necessity efre bibi economic necessity ye nyina ye hia se ye nyina ye de yensa yede yahoden ebekwa bonti akoye bibi niaso yede abebu afie nanso kakra meka ne se yekununom aya mo hye yedin na edin so ba befa atiti we nyina mu no san be ebe pia bonti so koye adwuma abafie ade support na man encouragement bia obi o akasa bi keke eno hia se obeka kire no mo amoyere no mo boka adwuma boka obi o nim financial management ni ewu nim de kakra no ne ntenase na kire no na push no encouragement ebe ne ma bebre. Thank you Krameka Kums. Mama tema. Yes. Man no so ya mon krokro mema no. Na mema ne bre papa be ma bi o wa kope bibi aba me yedi. Ene odensa won prison. Kope bibi aba me yedi. Ene wowu mema ye bre se wo ma be me nsan nan school fees. Edan ka we nti da bia me ka se be ma bia na yele tete no. Otenya bipolar. I onya yade bebre depressed and depression. Eni amahano onene ho opon adwuma kora onkofie no akose dame ase ye bone 10 o se metemeka no there be okoye 20 metemeka me mebre pa mesramo because to the bia wo hwe se sikeni ho ne nkwada school fees ye danka light we now we yelling so sign respect now we yelling muwa ya na eya me man so ye bre nyankopon hira wo bibiala obetumi afa me number na wa frɛ me minchi ame boss baako ono oboa me o sponsor me e wo me bibia mu Mr. Yeboa we ye cardela Mr. Yeboa oboa me pa ine Yeboa de Yeboa nkrofo yedi ne honam se o de Yeboa sa Mr. Yeboa en papa enti Mr. Yeboa nyame hira ne pa we cardela enti makache driver ni bia we ye papa na we ye good a wo peka atwie say ye taxi say ye trotro me de me number to dwa ya frɛ me na me no won kasa emma Mr. Yeboa anase wo pese ayi work campaign ananya sam kan no work and pay na me kan say work campaign na de say me kabo enyo kasa me ya de me say me bua fa number le ti ona na mo bre work and pay ananya sa work and pay anase wo peka bi atwi ne ade no wo de take me number but men frame me anwumre yi o tsena no pa ebo no wo twia number wo betumi afresh of kumchacha 0542 51 another 51 and 28 0542 51 another 5128 last one if it's a repetition miss emphasis 0542 51 another 5128 okay who are brutal so wo betumi aye voice audio abreme what sort of brofo ni bebrede a just say wa be kenkan wa de and the no krepa na me catch voice audio choro pacho men fresi ya afro chena no pa 8 number na me de ato no
meka ye nkrofo frɛ Ghana for de soja amamu na ɛbɛboa yɛn ɛmfrɛ na ɔfrɛ ɛnkɔ hɔ ɔsɛ mefiri hɔ na ɛba mesrɛw mabre prophet kum chacha mabre mametima nyame hyiraw na san akwa baako pɛ san akwa baako pɛ nyame hyiraw no ɛna de ɔte yɛ ya na me wura fini African nyame hyiraw kwatenten nyaw dia me men nkɔkɔ de ya na mo ni problem ma na ta atwema mo nti we say uniska kora ni problem say say mami anwo US any mami anwo fe nyame hyira mo nyina I love Ghana thank you we love you too ebusiafo ha ene yede ende YɛMMɔ NKɔMMɔ dwumedie esi yeda mo asepende mo ahwe yen ewo Facebook Adom 106.3 one share wetimi ahwe na later date wa hwe because it go ho ede mama Africa nyame hyira say ne we yen social media sensation we try yen go ho wona na fosu mensa o se o hwe live from Manchester Kojo Free Boy so hwe live from Ejumako o se good evening will be a ema e buy so mo efe pa yes and inti mo san hwe bi nyame show your Ghana month and the 1st of March na mon kai say Ghana yenya independence this month inti where Ghana month na no an ye wo me #Ghana month on Adom TV 22 the obayama me an say obehye very nice African way twa picture na tag Adom TV e wo baby na tag TIMA KUMKUM so na yade a ochina ye do picture no beba TV so mesrew and why na #Ghana month on Adom TV